Arsenal imaze kuba yagera mu gihugu ca Czech Republic. Czech Republic ikipe ya Arsenal igiye kuba yakina n'ikipe kabisa ya Slavia Praha. Ikipe ya Arsenal iraza gukina n'ikipe ya Slavia Praha ku isaha y'isa moya na 45. Nushaka kuyita Slavia Prague cyangwa se Prague cyangwa se Slavia Praha iraza kuba yakina n'ikipe ya Arsenal uyu munsi ku isaha y'isa moya na 45. Aya makipe akunze kuba yahura kuko hari match bakinye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 2007 hari muri kimwe kabisa hari muri kimwe cya kane kabisa cha Champions League ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Slavia Praha. Ikintu ugomba kuba wamenya nuko iyo match yaje kurangira ari ubusa ku busa hari mu mikino ya UEFA Champions League. So ikipe ya Arsenal rero abakinnyi yari ifite Harmonia Mwizamu, yari ifite Diarra kuri nimero 2, yari ifite Gaël Kirishi kuri nimero 3, yari ifite William Gallas umutima defense ndetse na Alex Songo, yari ifite Diaby, yari ifite Denison, yari ifite Gilberto Silva, yari ifite Warukoti hagati mu kibuga abakinnyi bane, yari ifite kandi witwa Nicolas Bentina ndetse n'uwitwa Eduardo Silva barimo kwataka izamu kabisa icyo gikipe ya Arsenal ikina n'ikipe ya Slavia Praha. Byaje kurangira rero ari ubusa ku busa hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 2007. Bagiye kongera rero guhura nanone baje kongera guhura kabisa ku itariki 4 z'ukwezi kwa 11 2025. Urumva ko imyaka ni myinshi kabisa, imyaka ni myinshi iciyeho. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya kandi ikipe ya Arsenal nuko nanone ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 yaje gutsinda ikipe ya Slavia Praha ibitego 7 ku busa. Byari ibitego 7 ku busa. Uwitwa Cesc Fabregas yatsinzemo ibitego 2 ku minota 5 n'umunota 58. Uwitwa rero Hubacek aza kwitsinda ku minota 24. Uwitwa Theo James Warukota aza gutsinda ibitego 2 ku minota 41 ndetse no ku minota 55. Uwitwa Hereb aza gutsinda igitego ku minota 51 ndetse n'uwitwa Nicolas Bentina aza gutsinda igitego kabisa ku minota 89. Birangira ari ibitego 7 by'ikipe ya Arsenal ku busa bw'ikipe ya Slavia Praha. Nekereza ko uwo nguwo ari wo mukino kabisa baheruka kuba bakina ikipe ya Arsenal ikaba yayitsinda ibyo bitego byinshi kabisa 5-5. Yari ifite Harmonia Mwizamu, yari ifite Koroturi umutima defense ndetse na William Gallas, yari ifite Utwa Gaël Kirishi ku mutima kuri nimero 3, yari ifite Bakary Sagna kuri nimero 2, yari ifite Ebo, yari ifite Fabregas, Mathieu Flamini, Hereb hagati mu kibuga ndetse n'uwitwa Adebayor ndetse n'uwitwa Theo James Warukoti nibo batakaga kabisa izamu ry'ikipe ya Arsenal ico gihe ku kibuga Emirates baza gutsinda ikipe ya Slavia Praha ibitego 7 ku busa. Undi mukino wa vuba uheruka kubahuza wabaye kabisa 2022-2021 muri iyo season. Ikipe ya Arsenal yaje kunganya n'ikipe ya Slavia Praha igitego 1-1. Ni igitego kabisa c'umugabo witwa Nicolas Pepe niwe wari waratsinze ico gitego. Anako kandi kabisa Nicolas Pepe yatsinze igitego ku minota 86 baza kucyishyura kabisa ku minota 90 iminota 3 inyongera uwitwa Thomas Hores no wishyuriye ikipe ya Slavia Praha. Birangira igitego 1-1 kabisa hari ku itariki 8 Mata 2021. Arsenal yari ifite uwitwa Bernard Leno Mwizamu, yari ifite Hector Bellerin kuri nimero 2, yari ifite Rob Holding na Gabriel Magalhaes mu mutima wa defense, yari ifite Cedric Suarez kuri nimero 3, yari ifite Thomas Partey, Granit Xhaka ndetse no witwa Emil Smith Rowe. Uruhande rumwe Bukayo Saka, urundi William Bojan de Silva, batakisha Alexander Lacazette nibo bari bakiriye kabisa nibo bakinanye n'ikipe ya Slavia Praha. Ikipe ya Arsenal ikina n'ikipe ya Slavia Praha banganya igitego 1-1. Umukino wa kabiri wabereye muri Czech Republic aho ikipe ya Arsenal iri uyu munsi. Arsenal guheruka yatsindiye ibitego 4 kabisa ico gihe birangira ari aggregate ibitego 5-1. Arsenal yari yatsinze ibitego 4 ku busa muri second league cyangwa se ku mukino wa kabiri baza kugira gute biza kurangira basezereye ikipe kabisa ya Slavia Praha kabisa muri UEFA Europa League. Nicolas Pepe ku minota 18 wari watsinze icyo gitego, Alexander Lacazette kuri penalty ku minota 21, Bukayo Saka ku minota 24, Alexander Lacazette ku minota 75. Birangira ari ibitego 5 ku busa bw'ikipe ya Slavia Praha. Icyo gihe match iheruka nanone bakinira kuri iki kibuga ikipe ya Slavia Praha. Ikipe ya Arsenal urabona ko yatsinda ibitego 4 ku busa. Bernard Leno yari mwizamu, Karumu Chambers, Rob Holding, Pablo Mari ndetse n'utwa Granit Xhaka.
bari bafite Thomas Partey, bari bafite Dani Ceballos, bari bafite Bukayo Saka, bari bafite Emile Smith Rowe, bari bafite ndetse n'uwitwa Pepe, Nicolas Pepe ndetse na Alexander Lacazette, nibo bakinanye n'ikipe ya Slavia Praha kabisa. Uyu munsi uwitwa kabisa Gabriel Magalhaes aracahari, uwitwa Bukayo Saka aracahari. So ikipe ya Arsenal icyo gihe yatsinze ibitego kabisa 4-0 kuri iki kibuga cy'ikipe ya Slavia Praha. No kuvuga ngo icyo kwitega nuko n'ubundi amateka araza kongera yisubiremo, ikipe ya Arsenal iraza kuba yagira gute, iraza kuba yatsinda ikipe ya Slavia Praha. Ngire ngo ako kantu mwakumvishe, kuva twavuye 2007 bahura, kuva 2007 tuza tugarukiza 2020-2021 kabisa, aho ikipe ya Arsenal yasezereye ikipe ya Slavia Praha muri Europa League ibitego 4-0, hari ku ngoma kabisa y'umutoza Mikel Arteta muri sezo ye ya mbere. Andi makuru turi bubabwire nuko uwitwa Victor Gyökeres ntabwo ari buze kuba hari, afite ikibazo cy'imvune. Bamwita Martin Odegaard ntabwo ari buze kuba ahari, afite ikibazo cy'imvune. Bamwita kabisa Gabriel Jesus ntabwo ahari, Kai Havertz ntabwo ahari, ntawe uhari kabisa Gabriel Martinelli ndetse n'uwitwa Noni Madueke nabo ntabwo bahari. Uwitwa Martin Zubimendi murabizi ko amaze kuzuza amakarita, ntabwo ari buze kuhagaragara kuri uyu mukino, azagaragara kabisa ku mukino w'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Bayern Munich muri UEFA Champions League yo mu cyumweru kiri imbere. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya nuko mu gihe Martin Zubimendi adahari, uyu munsi haraza kuba yakina hagati mu kibuga witwa Christian Norgard, haraza kuba yakinana kabisa no witwa Mikel Merino, kubera ko witwa Declan Rice nawe afitemo kabisa umunaniro ndetse na kanoke gato kabisa. Mwaramubonye ejo bundi witwa Declan Rice, biraza kuba byashoboka yuko amahirwe menshi araza kuba yabanza hanze, ariko uwitwa kabisa William Saliba, Gabriel Magalhaes barahari bameze neza 5-5. Impinduka ziraza gukorwa, uwitwa Ben White araza kugaragara ku ruhande rw'iburyo, uwitwa Lewis Sikeli araza kugaragara ku ruhande rw'ibumoso, hanako kandi umugabo witwa kabisa uwitwa Eberechi Eze araza kuba yagaragara mu kibuga, ndetse no witwa Leandro Trossard utibagiwe ndetse na Bukayo Saka, bose baraza kuba bahari. Uwitwa Max Doman yakoze imyitozo, Ethan Nwaneri yakoze imyitozo, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose uzi ikipe ya Arsenal bose yabageneye kabisa hara mu gihugu cya Czech Republic. Ese iyi match iraza kuba yarangira gute? Kanda subscribe, turaza kuba tugaruka tureba ibindi biraza kuba bivugwa mu ikipe ya Arsenal de Gunners.